habaye intambara ya FPR itera Kongo yavugaga kuko ngo igiye kwirukana intera hamwe ku mupaka baragenda, ariko hagati yaho baraduhamagara tuje Butare mu nama batubwira ngo twebwe turabatutsi none bakoze intambara muri Kongo, bafite impungenge yuko bashobora natwe kutwica bakatugira genocide kiyo abatutsi bakorewe mu Rwanda, ngo none nituve muri Kongo tuze mu Rwanda. Inama yabaye Butare hari muri 20 ku minsi 23 mu kwezi kwa 12 mu mwaka wa 1996. Inama yabereye Butare nari nirimo, ariko tubahakaniye inama yatwaye amasaha 12 ngo kuki bababwiraga kuva muri Kongo, batugisha ngo tuve muri Kongo. ngo kubera iki? Ngo kubera kuko barafite impungenge kuko mu gihe babarwana na Kongo ibayibanesheje ngo twokorerwa genocide. Ni bandi babakoresheje iyo nama na abasirikare ba FPR. Abasirikare ba FPR ndibuka kuko harimo nka Charles Kayonga, ndibuka ko harimo nka Munyuza, Dani Munyuza, harimo Alexis Kagame, harimo uyu mugore wari prefe wa Kigali Rosa Kabuye n'abandi. Ubwo barabahamagaye, ubwo bahamagaye imwe muri iki muturutse bo batumye umusore umwe wari warabanye nabo mu ishamba, baramubwira ngo nagende arebe imitwe y'abanyamurenge, abantu b'abagabo bobwirwa ijambo, aragenda sibura abantu bashika ku 200 barenga, aratuzana ni Butare. Tumaze gushika batwereka yuko baye barwana na Kongo, kandi intambara umenye kuyitangira ntuzumenye ko yusa ko hari igihe Kongo yobanesha. Icyo gihe rero ibanesheje bakaba bafite impungenge yuko yodukorera genocide, ariko ntibyari byo, yari amayere kuko tumaze kubahakanira rwose. Mwarabahakanira rwose vraiment discussion yatwaye amasaha 12. Tumaze kubahakanira rwose baratubwiye ngo bati noneho umva tubabwire, mwabishaka mutabishaka tuzabakura muri Kongo. Bati dufite inzira igihumbi zo kubakura muri Kongo. Izo nzira igihumbi rero zaranabaye kuko ubu Murenge harashize, nibo bagiye baheza intera hamwe, bagiye baheza nibo bakreye mayi noneho bagasigara baheza abaturanyi bacu b'abafrero n'abashina babembe, bakabaheza intwaro bakaza kurasa abaturage badafite intwaro. Hagati yaho niho Masunzu yabibonye ko ariko biyaye bigenda ari revolta, aragenda aza guproteger abanyamurenge abaproteger. Hariko harwana ingabo za RCD zirananirwa, arazitsinda, noneho FPR noneho iba oblige, biba ngombwa ko yigendera ubwayo kuza kurasa Masunzu. Ubwo icyo gihe niho rero wowe wari porte parole, nibwo rero nabaye porte parole yiwe wa Masunzu. Nanje rero ndahunga kuko sinari kubikora ndi kuri territoire ya Kongo. Ndahunga mvi Bukavu nja Bujumbura. Ni Bujumbura naho nahuye n'izindi ngorane, nibwo nazaga, nibwo HCR yazanaga ni Burayi. Ariko ubundi abenshi tuzi yuko FPR ijya no gutera Kongo nyine yakoranaga n'abanyamurenge. Icyo nicyo kibazo. FPR itera Kongo ishaka kwirukana intera hamwe ngo izikura ku mupaka, yakoresheje izina ry'abanyamurenge. Uko wabyumvise naje niko nabyumvise. Nta munyamurenge bagiye inama, ntawe basabye inama bati turakoresha izina ryanyu. Twabyumvise gutyo tako twari dufite tubwira ibyo zaduteranije n'abahutu ngo nitwebwe twabirukanye, nitwe twabishe, nitwe twabangaje. Oya da, ibyo ntibirimo. N'ubu ngubu cyo kimwe nuko batera Kongo, bagatera Kongo bafite icyo bakurikiye, sinkizi nimba ari ubutunzi bwa Kongo, nimba ari ubutaka bwa Kongo bashaka, sinkizi, ariko batera Kongo bitwaje ngo baje kurengera umunyamurenge. Naho umuntu agutabara utamutabaje, ivyo navyo biduteranye n'abandi banyekongo. Ubu ngubu abanyamurenge se basigariye hehe? Bagiye basigara mu ducentre mu mavire, kuko urabona abahabara ubutegetsi ka Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani cyangwa Bukavu, ariko ntushobora kuja muri interieur ya Kongo ngo ugende bavuga bati dore babandi batwica abatutsi none nguyu bakakwica. None ubu bari abanyamurenge barahunze, ingabo nyamwinshi mu Rwanda, abandi bari Burundi, abandi barika, abandi bari muri Uganda, abandi bari muri Kenya n'abandi Burayi. Ariko si hiwabo, aho batuye si hiwabo ni muri Kongo. Kuko umuntu aragatura hashaka abishatse, ariko noneho twebwe urumva yuko ico mpagarariraho
nibo bakreye, nibo baremye mayi mayi, za mayi mayi zikaturasa, ziturashe biba ngombwa kuhungwa, uraswa nta utazuhunga. None cyo ni ikibazo, kuko zino ntambara bakora muri Kongo zaduteranije n'amoko yose y'abakongomani. Icyo rero kandi birabandanije, byabaye ku ntambara ya FDR, biba ku ntambara ya RCD, biba ku ntambara ya CNDP, kugeza n'ejo bundi ku ntambara ya M23. Bashaka kwereka amahanga yuko baja muri Kongo kuza kurengera umututsi uri muri Kongo. Umututsi muri Kongo sabaye iki? Umututsi muri Kongo ni umuturage nk'abandi, ufite diplome, arahabwa akazi nk'abandi, umwana w'umusirikare agenda kinjira igisirikare nk'abandi. Ariko no mu Rwanda urambwira ko batamerewe nabi. Ariko si iwabo, nose ni iwabo, mu Rwanda ni iwabo. U Rwanda ntabwo ari iwabo, ni iw'abandi, barabahenda. Ayo ma identite babaha ni ukubahenda, ntabwo ari iwabo. Mu Rwanda ntabwo ari iwabo. None se yego komeza. Icyongeyeho simvuze ko umunyamurenge ataba mu Rwanda, ariko arakahaba atari u Rwanda rwagiye kumushakisha iwabo muri Kongo ngo ruhamukure. Noneho twebwe n'abari mu Rwanda bahari comme par obligation, parce que baratudestabiliza aho turi, bikaba ngombwa kuduhungira mu Rwanda. Ikimbabaje kuri none ni ugusambuka kw'imurenge, kandi hagasamburwa n'abiyitirira ngo baje kuturengera. None se abanyamurenge barabura iki kugira ngo babe batura kuri uwo murenge wabo? Harabura iki? Habuze amahoro. Kuri none habuze amahoro y'intambara ziterwa n'u Rwanda. U Rwanda nirwo rubangamiye abanyamurenge? U Rwanda ruteza intambara muri Kongo, ibyo bikaduteza ibibazo muri Kongo n'abandi banyekongo. None se nk'ubu ikintu wumva wasaba, message ufite wayiganisha kuri perezida w'u Rwanda, wayiganisha ku banyamurenge? Nifitiye kuri bariya bagenda bitwaje ngo bagiye kurengera abanyamurenge bagatera igihugu, bikaduteranya n'abakongomani bene wacu duturanye. Nimba hari izindi simbabuza, ntabwo ubushobozi ntabwo mfite bw'amareta, nimba hari icyo bakurikiye muri Kongo bagikurikire ku giti cyabo batitwaje abanyamurenge. Ngiyo message mfite. None se babyemeza ko M23 ari ikiremano cya leta y'u Rwanda, cya Perezida Paul Kagame? Yego ndabyemeza. Ndabyemeza kuko Makenga yari komanda Sego muri ville y'Ibukavu, uko yajabutse afata icyangugu n'imodoka zaje ko hamutorera zimujana Kigali birazwa. Kandi no munsi yego ni ibyo ngibyo noneho byo ubizi no mu bundi buryo butari jewe, hariho ibihamya za Monisco, hariho ubuhamya za ONU, hariho ibihamya zuko ari intambara y'u Rwanda, ntabwo ari intambara ya M23. Iyo ntambara, iyo M23 wumva abayikuriye nabashi, aba president bayo nabashi. None se ubwo abashi baja muri muvuma rebeli ngo niho abanyamurenge bazamererwa neza, kandi abashi aribo batwirukana ngo ntabwo turi bene gihugu, ntabwo turi abakongomani. Bamara bagasaba bakagaruka noneho bakaja de l'autre côté, bakaza kuba ba chef de mouvement rebelle ngo dukunde tuzotahe mu Rwanda, tuzotahe muri Kongo, tuzoba abakongomani. Urumva ivyo ni ibintu bitajanye, c'est contradictoire, c'est même une honte kuvuga ngo bafashe nk'umuntu nk'abishimwa, ngo bishimwa niwe numwe mu babaye abayobozi ba M23 kandi n'umushi. Ora babashi nibo bavuga bati mwe ntimuri abakongomani nk'abandi, bagasa kandi bakagaruka bamwe muri bo bakaba ba chef de mouvement rebelle bo kuturenganura muri Kongo. Wowe se umva ko kuzongizo bijanye? Izo ndibijanye. Ubwo ibyo uvuga binyukije ibyo uherutse gutangaza kuri BBC, uvuga uti politiki y'u Rwanda ishingiye ku bintu bibiri, kubeshya no guhakana ibyo bakoze. Ibyo byemeza ushingiye ku ki? Yego. Kubesha kuko bavuga ngo bakora intambara mu izina ry'abanyamurenge, babesha bateza intambara muri Kongo, bamara bakavuga ngo bazikoze mu izina ry'abanyamurenge atari abanyamurenge, uko nukubesha. Bababaza batoya twebwe nta ntambara turimo, intambara ni y'abanyamurenge, bakabihakana. Ibyo kandi bikagenda bigaruka muri AFDR, muri RCD, muri CNDP na M23. No kugeza no muri M23 tutabayemo, ariko hariho interview y'umukuru w'u Rwanda
avuga ngo ntibari muri Kongo ariko kandi ndazi yuko amashengero hano mu Rwanda akusanya amafaranga akohereza muri M23 atizo ndabizi ubona kuko amasengero yo kusanya amafaranga guverinoma y'u Rwanda itabishatse umva noneho ko yaranabizi kuko ayo mashengero akusanya ayo mafaranga